I veliki pozdrav ljudi, ja sam Lazar Matić, neobičan lik. I dobrodošli u moj najnoviji video na kanalu. Danas ćemo raditi greške u TV serijama, 23. epizodu. I danas vam ovaj ovdje lik predstavlja greške u seriji Lud, zbunjen, normalan, drugi deo. Počnimo. Lajkujte ovaj video, pretplatite se na kanal i na moj drugi kanal, s one strane istine. Počinjemo. U 4. sezoni, prvoj epizodi, kralj je umro, živio Refku. Svoje 73. epizoda serije Lud, zbunjen, normalni i emitovana je 2010. godine. Dino je umro te godine u seriji i na spomeniku na sahrani pisalo je Dino Mehmeda Mujkić, rođen 1965. umro 2010. Imao je tada 45 godina, a u stvarnosti imao je tada tek 40 godina. I kad sam već ovdje, da ne bi bilo 30 epizoda, jer moram da završim još jedan serijal nakon toga, na kratko ću samo da kažem, u stvari ipak to neću, to ću vam reći u sljedećoj epizodi kada budem to do kraja utvrdio, pa ću reći tu grešku koju sam želeo da kažem, nije u vezi Lud, zbunjen, normalan, ali nema veze. Vidimo se u sljedećem klipu i do tada veliki pozdrav. Video na kanalu s one strane istine izlazi za par minuta, tako da pozdrav. Da, i ukoliko niste pogledali moja prethodna 2 videa u vezi serije Lud, zbunjen, normalan, obavezno ih pogledajte, imate ih na mom kanalu.